Afrin'deyiz. Bayrama sayılı günler kala Afrin'in dağ köylerinde insani yardım dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse 3 günlük Suriye programımızda gıda yardımları başta olmak üzere giyim yardımlarımızı, hijyen paketleri yardımlarımızı, dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. خدای جو راضی به جمره دعا که ان شاء الله کرن که خدای جو راضی به خالك جمره دعا که آمین اجمعین جمره دعا که ان شاء الله امت محمد را دعا که آمین آمین ای ورجی خدای جو راضی به خدای جو راضی به آمین اهلا وسهلا اوه ايوه كل جتنا يشيولو تمام قال خير خازمه نا يرو هم لسوريا هنا لباجار عفرين هنا وعفرين دا جبونا عيدا حاجية إن شاء الله مهاري كاري بلاد كان جبو فقير وفقراء ويتيمة سبيا يرو جم لعفرين جبونا عيد جبونا بايرام لغي وجبو زاروكا يتيمة بلاد كان خدا تعالى خدي خير خوازا خير قبول بك وخدا تعالى ايه بندستا جي زو بندستا خلاص بك ان شاء الله ايه خلص تمام قال خير خازي أمود كارواني نها امل عرفتا عيد دانن عيد حاجيا دانن ان شاء الله مجبونا به هاتنا عفريني و ما جبونا عيدي وكنج بلاو بلاكر نهاجي ان شاء الله جبونا عيدي برا بلا بكن خدا تعالى ايكو خير اخوال مكري ايكو دستك داي امود كارواني ايكو هاري كاري جي كي خير قبول بك ان شاء الله وهر دايم خدا تعالى وخير وان ومال وملك وان قبول بك بركات اخو بيختنا ومال وملك وان دني ترى هذه قريه تبكي تسوي تشيلاتيه يتعمل النوبينه سوي تنا بينا حد جنابنا ياك ثانيه يساد نابي شوف ايه راسي نابينا ايه راسي نابينا فترى شفاك خير بدا ان شاء الله ها باش ترى جدي ترى ان شاء الله تمام وجمره جبو خير غزل ما دعاء ان شاء الله امين آمين